Saya ada tahu satu ustaz di Indonesia. Bagusnya ustaz dia. Siapa? Ustaz Abdul Somad. Iya. Abangnya asli orang Singapura. Ya, Lahir di Singapura, ya lahir di Singapura. Cuma ada Iya, pantesan saya bisa ngomong Melayu. Soalnya orang Singapura, pada nggak bisa ngomong inian Melayu. Iya, Bang. ada Ada. ada juga. Ada juga yang bisa ngomong, Bisa bisa. Soalnya kalau di Awalnya sini, kita di... banyak orang Melayu. Iya. Kita di dibawakan apa itu upbringing ya. Kita diajarkan bahasa Melayu di Oh, sekolah. di sekolah ada bahasa Melayu pelajarannya? Ada. Ada. Oh, ya itu bagus tuh bisa bahasa Melayu lah, seenggaknya. Soalnya Singapura kan juga dari bahasa Melayu sebenarnya. Singa Ya, kan dari bahasa Melayu tuh, hewan tuh, ya kan? aslinya nama Singapura ini Temasek. Temasek, Tanah Melayu. tanah Melayu. Cuma Heeh. banyak orang dari British masuk Singapura, Mm-mm. jadi mereka namakanlah sebab mereka nampak ada haiwan singa di pulau yang kecil ini agak agak aneh. Itu Oh, itu sebab mereka namakan tempat ini Singapura. gitu ya dari situ. Nah, bahasa Inggrisnya Singapore. Singapura, iya Singapura. Tapi kan ada singanya tetap. Singa, Iya. singa kan bahasa Indonesia juga singa, lion. Wow. Ah, Ada gitulah bang. Namanya siapa bang? Aidil. Aidil. Saya ada tahu satu ustaz di Indonesia. Bagusnya ustaz dia. Siapa? Ustaz Abdul Somad. Oh iya, Abdul Somad dari Pekanbaru dia. Pekanbaru ya. Heeh. Makanya dia Ya, dia punya ceramah agak lancar ya. lancar, benar bang. Kirakan terus terang lah dia berbual. Heeh. Straightforward lah. Straightforward ya, direct. Dar, dor gitu. Like a shooting. Ada kelakarnya, tapi dia punya isi ceramah itu enak. Senang mau ditangkap. Iya. Ringan. Ceramah ringan, ada kelakar itu. Campurannya. Mantep. Itu yang banyak orang duduk mendengarnya. Benar bang. Kalau tak kamu tengoklah dekat masjid nanti ada pakcik dekat belakang tidur. Tidur. Bosan soalnya boring. Boring bang. Bukan kita mau utamakan kelakar-kelakarnya. Tapi itu Ada kan mau metode. lebih hidup lah, lebih lively. Dan bisa jadi boleh ini mari kalian untuk orang-orang untuk mendengar. Oh iya, betul. Iya, Ustadz Abdul Somad is very famous here in Indonesia. Sangat terkenal. Dia ada pergi di negeri-negeri lainnya untuk memberi ceramah. Apa? Ke luar negeri gitu? Iya, dia kan suka keluar negeri juga, Malaysia gitu. Iya, suka ngasih ceramah juga deh. Ustadz Abdul Somad. Jumpa syekh di luar. Iya, dia kan lulusan mana sih? Lulusan Mesir kalau nggak salah ya, Kairo. Kairo, jauh tuh. Kalau nggak salah. Tapi bagusnya mereka dapat kongsi-kongsi cara penghidupan sebagai seorang Muslim di Indonesia bagaimana, di Mesir bagaimana, di Singapura bagus. Iya, perbandingan mah. Orang diakui loh sama negara-negara lain. Abdul Somad very good bang. Israel. You from Israel, bang? Yeah, Indah. Iya. Tel Aviv. Tel Aviv. Oh, Tel Aviv. You speak English gak bang?
Yeah. A little bit, yes. Oh, little bit, mantap. How is Israel right now? Is it good? Good. Good, Very eh? good, eh? Is there any war again with Hamas? Waduh, itu tembakan yang biasa buat tembakin orang Palestina tuh. Oh, iya. Waduh, like a PUBG. PUBG. Iya. Waduh, ente pakai tembakan modal. Jangan tembak saya, Bang. Ampun. Don't shoot civilian people, bro. Israel. Halo. Kopi. You jualan kopi. You sell coffee. Americano one. Americano. I like Americano. Bang. Satu. Yang gede, large. Aduh, kapenya orang Palestina tuh. Wah, very good. You have grill. Ni hao mah. Listen. Dasar ente penjajah. Woi, pizza. Delicious. Is this the mail and the mail? Uzbekistan lagi, brewok. You have. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You have a good beard. Brother. What's your name? Abdullah. My name is Jasur. Jasur. Yeah. Jasur kapuk tapi jasur air. Itu kasur, Bang. What's your name? My name tutup bensin. Tawa-tawa itu. Udah mandi belum? Sholat, jangan lupa. Don't forget to sholat. Allahu Akbar. Mongolnya. Apa lu? Sini lu. Maju sini ya. Ribut sini sama gue ya. Ampun lu. Gaya-gayaan pusap-pusap perokli lu. Iya, ceking. Anaknya siapa lu ya? Tampul-tampulin lu. Ini. Ya, jangan di rumah lu. Berani di rumah lu ya. Ada bapak lu. Ya, kata gue takut kali sini. Ampun. Ribut sini lu sama gue lu. Ya bawa temen curang ente. Belagu banget ente anak Kazakhstan. Baru ke Kazakhstan udah tawuran online gue. Ya Allah, ente krempeng. Gue takut. Anak siapa nih Waduh, bocil-bocil baru. terusin. Biar ini lu HP lu rusak dimarahin mak lu ntar lu guys main FF. Bocil-bocil Kazakhstan songong keplak-keplakin kepala lu sini lu belagu badan kayak triplek begitu. Ente ceking aja pakai buka baju ntar masuk angin nanti lu. Sini maju sini lu. Ini kok berani di Indonesia. Kalau di sono gua kedinginan. Annyeonghaseyo. Waduh. South Korea. Ini baru pertama. This is my first time to talk with South Korean people. Oh, really? Because South Korean people is not really friendly. Not friendly. Because many Korean people don't want to talk with me. Except you, but you. I don't know why. Itu. Maybe there is some racism issue or I don't know. I think Korean people is very Shy and polite and I don't know. Not really open. Yeah, not really often. And for me it's really hard to talk at first time, to talk in English. Like you, I think you're very uncomfortable talking English because you're not good in English. Like me, I'm not good in English though. Because
we are trying to speak English, right? Yeah. Yeah, but Korean people they are very shy. Shy to make a yeah. Yeah. Where are you from? Indonesia. Indonesia. I'm from Indonesia. You from Seoul? Yeah. Are you from Seoul or from where? Dari mana? I'm from Incheon. Nitsa. Incheon. Oh, iya. What's your name? I'm HJ. XJ. Yeah. Oh, iya. My name is Kim Poyu. Kim Poyu. Yeah, Kim Poyu. Kim Poyu. Nice to meet you. Nice to meet you. You in the car. What are you doing right now? Right. I'm just got home and I'm talking with you right now. I'm here to practice my English actually. Oh, really? You're good in English. No, not really. I just have a bravery to speak in English. As long as we understand each other, it's not a big deal. Myanmar. Are you Aum? Mobile Legend? Mobile Legend. Do you play Mobile Legend? Mobile Legend. Play Mobile Legend. Le Myanmar. Payah lu, beban tim. Lagi war lu push Lord lu, ngekill Lord ente. Kalau lagi war jangan lu ngebuff gitu. Nanti malah nyari buff. Udah. Mandi belum? Have you taken a bath? I cannot speak Myanmar language. Do you know Aung San Suu Kyi? Anjing. Wah, diajarin anak Mobile Legend. Wah, toksik no orang Myanmar, toksik no gara-gara lu no. Parah lu. Anak Myanmar jadi pada toksik lu pada main Free Fire apa nih? Subscribe.